استاد خوش آمدید به برنامه ما و تماشابینان عزیز. السلام علیکم میگیم چون سلام که کردیم به شما سلامتی خواهان هستیم. یک زمان استاد بسیار خوشحال شده بودیم. از چی بود و از چین پرچه شعری را هم شروع کردیم. یک مدت هایی که خیلی زندگی به پستی و بلندی نیست. همسایه با همسایه تیز می شود، یک ماجرا می شود. بین همسایه ها ماجرا شد، نافهمایی شد. مردم ما از محل به ملت شد. یعنی محل بازی در بین ما قریب که گم شد، قریب که، چون همه تاجیک شدیم. همین ناموس بسیار یک چیزی مقدس است. اگر همین چیز به معیار باشد، ناموس داشتن و نداشتنش یک سو، اما معیار بعد نفر شاید کم داشته باشد، بعد نفر زیادتر دیگر. همین چیز در اکثر ما هست و جوش میزند. بسیار با ناموسیم. این تمام جهان میداند و خودی حاضر در همین زمان دیده ایستاده ایم. خلاصی گپ اطراف همین مردانگی و ناموس و بعداً چیزهایی که در مردم ما هست خواستیم صحبت کنیم با شما استاد. به نام خداوندی که بسیار توانا هست و بی‌مثل است و بی‌مانند است و نیازی به مکان ندارد و سلام و رحمت و درود الله مهربان به روح پاک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بعد از این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بر تمام تماشابینان و تمام گوش کنندگان این نشستی را که برادر ما دلاور که در این بسیاری از سهم کلان دارین، از خداوند در ابتدا دعاگاه هستم که الله مهربان همه آن خواسته هایی که در دلمون داریم یا با یک امیدی که می نشینیم یک ساعت دو ساعت از ما و شما میگذرد، خداوند یک نتیجه های نیک بتد و مردم آنچه را که در اینجا گفتگو میکنیم مردم ما به فهم همین رود، درک نو و از همه بالاتر همین که پایبند این شنیدنی ها شود. این تمنای ما در ابتدا هست. تشکر. بعداً رفتاری جوان ها رو میبینیم. راستی چون از ناموس سخن کردیم، ناموس نمیبردارد قلب و نمیدونه انسان غمگین شود، گریه کند یا به حالشان خندد. در برای بیسوادی و یک سو میستیم. خودی حاضر در جامعه ما اگر میگفت استاد میگفت که اگر چمپیونات شود، یک بازی چمپیونات شود، چگونه که اسپورتسمنت ها و ورزشگرها میکنن، شاید جوانان تاجیک مست در همین بابت جای یک شوند، یعنی قهرمان شوند. همه کی هستند؟ آنهایی که حاضر زمانه اینترنت شده است. این وارد میشوید، دشنام میدین، هر چی میگویند همین ناگفتنی است. هر آنچه عیان است حاجت به بیان است. راستی از همه با یک علام‌آورش چنین است که یک نوار در خارجه دیدیم، کلا نوار خارجی از خارجه ها حتی وارد او شده میبینیم که همه یا منتداری دارد یا چیزی دیگر، در همون جا هم تاجیک به تاجیک جنگیده ایستاده است. دشنام دیهن او پاک نشود ایستاد. هر نفری که میخواند آنها گناهگار میشوند یا نه، این همش رو مفصلتر. برادر عزیز دلاور، مثال شما میگین که وقتی جوانها را میبینین در اینترنت، در نوارها، بسیار با یک لحنی تند، بسیار با یک زبانهای آلوده فحش و فحشایی وقتی صحبت میکنن، گفتی شما حقارت میکنن،
بین شما چرا ناراحت شدین؟ چرا شما ناراحت شدین؟ چرا نفرهایی هستن که ممکن از همین مثال با تبسم میکنن، میخندن، کیفیت میبرن، در کار شود لایک میمونن، در کار شود پدیلیتسیا میکنن، همین نواره. برای اونه که همین چیزی که خودت حاضر ناراحت کرده، این برادری عزیز من گمانم میگه که ای سالم بودن شما خبر میده که شما سالمین. شما مادامی سالمین، در هر چیزی که میبینین ناراحت کننده است، عقل شما که او یکی از اصحاب پیغمبر به نام احنف ابن قیس بود، گفتنش که ما خیر ما یؤتی العبد. احنف میتونی که بگوی همین بالاترین و بهترین چیزی که خدا به بنده میده چیه؟ اگر دلاور جان حاضر ما میره شاید در نواری قد کوچگی کنیم، همین سوال اگر ما بگذاریم، بهترین چیزی که خدا به بنده میده، شاید برادرو امروز مردم از خانه و از ماشین و بینین از ثروت و از همین صحبت کنن، لیکن جناب احنف گفت بهترین نعمتی که الله به بندش میده ای عقله. همون عقله که برادری ما باشی شما را ناراحت کرد و شما در حال پشتی حقارت همون نفری که خودش تاجیک نام میبره، شما در سیمای او تمام تاجیکستان دیدین، ملت تاجیک دیدین، سرزمین تاجیک دیدین. بینین شما در اندیشتون در ای رفت که دیده یک جنجاله که خانگی میکنیم با آوازی پست درم میپوشیم تا همسایه آگاه نشوه، همسایه درکدار نشوه، یکی ایمی سخنهای ما و ای جنجالهای ما آگاهی پیدا کنن. شرم میکنی، یکی خودش شرم کردی که تا همسایه ها توجیکی ما را مقصدم خیلی بها گذاری نکنن. بر همین برادری عزیز و گرامی، همین در ابتدا خیلی که گفتی ولی درباره علم یا درباره تربیت، همون نفرها همه نیازی بر همی را دارن، نیازی بر همی دارد که اونها را ما باید که تربیه کنیم. من هیچ وقت گمانی بد در راستی اونها پیدا کردن نمیتونم، به خاطری که من سرگذشت بسیاری از نفرهای را خوندم که در ابتدا همون خیلی بودن، لیکن بعد شنیدن، بعد اهمیت دادن بهش آمدن که یعنی ما نادرست رفتیم، ما کارمون خطا ای. برای این من گمانم همیه که شاید که این همین ناراحت کننده اونسه که برای شما بود و اونسه که من حاضر بیان کردیستم شاید همین را گوش کنه و خلاصه براره امکان دارد. میگه عقل ها را عقل ها یاریدید. بینین برای همین شاید این عقل ما عقل انده که او را با یاردم کنه، شاید امی ورطه شرمندگی و خجالت و بدنامی شاید همون جوانای خود مثال جوان دخترای شاید امی ورطه ببرویه. برای همین گمانی ما همینه برادر دلاور. ما هنوز درباره گفتارشان صحبت راندیم. حالا اینجا باز رفتار بود. بعدن حالت ها هست که یک رفتارهای میکنن. دل را غلام عقل کنید، نه عقل را غلام دل. دل هر چی میخواهد گفتن، بعدن که عقل به کار در آمد بعد تحلیلش میکنید یا پشیمان میشود یا چیز دیگر. هم چیزهایی که در کامنتاری می نویسند یا دشنام میکنن، هر نفری که خواند آنها گناهگار میشوند تا پاک نشود اگر یا نه. به نطق آدمی بهتر است از دواب. دواب از تو به گر نگویی ثواب. اصلا میگه دواب چارپا رو میگن. میگه میدونیم فرق همین انسان از چارپا با چیه؟ با همین نطقه.
که انسان زبان گویا داره. اگر میگد اشاره میکنم اگر با همین زبان گویایی که الله بر تو داده تو اگر با این ثواب نگویی، این یعنی تو اگر سخنی خوب نگویی از همون حیوان یا چارپا تو پایین تری، تو پستری. بار دیگر باز من اشاره میکنم به همه همون نفرهایی که حتی دیروز یک برنامه بود، برنامه هایی که از بیرون بودن و فقط ارادگیری داشتن. وقتی یک نفر کمی از همی آبادی ها گپ زد، یک نفر دیگه از داخل همو مردمی که اراد میگرفتن ریش داشتن که با همین ریشوی ما و شما و ریش داشت. گفت که با این گپات ما تر زدگی نیستم، به خدا قسم ده بیننده همین آیا همین معامله های دلاور اگر مثال نفری همین گوش کند به ایس اگر با زبانم کنید با قلب میگوید یک صدقه آدمگرید کنند، صدقه انسانیت کنند، صدقه همین تاجیک بدنت کنند که تو مقصد با همین رفتار و با همین گفتارت مقصد تو با حمایه مقصد گویا که حمایه داری. الله رحمت کنه مولوی را میگفت که از آن رویت گل و باغ، گل و خار اندر این باغ که هم توتی در کار است و هم زاغ. این دنیایی هست که گل به خار نمی شود، یا دنیایی هست که در برابر هر بلبل باید زاغ هم الله مهربان قرار داده. اگر چنده که وقتی که مقصد بله جمع کردن ای، مقصد ما آباد کردن ای، مقصد ما دوست داشتن ای. ولی بین اگر اینها مقصد نباشه، اگر اینها نباشد برادری عزیز، همون نفرهایی که حاضر مثال لینگا دراز کدگی استراحت دارن یا در یگان آشخانه که مثال قهوه نوشیدستن، همه می انامین تینجی ما های، انامین امنی ما های، انامین آبادی همین ملک ما های که ماها به این ساعت و به این لحظه رسیدگیم. نمیشه یک آدم به یک خانه داشتنش افتخار میکنه، به وظیفه داشتنش افتخار میکنه، باید به وطن داشتنم انسان افتخار کنه باید من وطن دارم. لیکن به این گپ تمام نمیشه. همین وطنم باید به فرزندای بننگ، به ناموس، به غیرت، به آرشم باید وطنم به همون افتخار کنه. از هر طرف باید افتخار باشه. من افتخاری به وطن داریم کنم، وطنم افتخاری بر من کنه که من در داخلم مقصد دارم نفرهایی را که از ما حمایه میکنن، دارم نفرهایی را که مقصد از ما پشتیبانی میکنن. باید وطنم همین خیلی افتخارم با از ما و شما باید بکنه. برای همین حقیقتا ما باید در گرد وطن وقتی گپ میزنیم، اینا امروز حالی به قدری وطن برادرها با ما رسیدستیم، دیدستیم همسایه ما در کدام احواله، همو نواری دهشتی را که در همو سمالیات آویزان شدن مردم دیدیم. بین بیوطنی یا اینکه ملک تا وقتی یک نفرهای میان اشغال میکنن و برای دیگه در اوجا جای نیست، با چی چیز راضی میشه؟ با چی چیز راضی میشه برادر عزیز؟ برای همین ما باید در گرد وطن وقتی گپ میزنیم ما پیامبرمون بین برادر عزیز، ما دلیل شرعی بیاریم. برای همین نفرهایی که یک مبادای از همین صحبت ها اگر ناراحتی پیدا کنن، اگر دعوای دین باشد جهت دینیش گوش کن. وقتی پیامبرمون از مکه بیرون کردن چه لحظه غم انگیزی برای پیامبر بود که وای باید خانه و درش ترک کنه. بینین وقتی که
аз Макка берунш мекардан, худаш дар суҳбатш мегӯяд, қафо мегашт нигаҳ мекард, қафо мегашт нигаҳ мекард. вақте охирон аму тепа-тепакҳои Маккаро диданда, баъд гуфт эй Макка, гуфт бо ту ман паноҳ ба худо намекунам, аз худо умед дорам ки ман оли бозгашт ба ту дорам. ба худо қасам, гуфт агар маро аз ту берун намекардан, ман берун намешидам. лекин чӣ кор кунам ки берунам кардан? барои вақте як пайғамбари нозанине ки гӯем ҳамаи мо оли умеди шафоатша дорем, даъвои умматиш дорем, вақте барои зотгоҳи худаш ашк мерезона, паноҳ ба худо мекуна, ё мега ман ту берун намешидам, чаро мо мисол ватани худмона дӯст надорем? ҳоли ман сухани ҳамин ибни синоро хондум. ибни сино як гапи зебо гуфта, табиби машҳур маъруф, мега агар куҷое сафар кардин, бо худтон хоки ҳамун ватантона бигирин, як миқдор хок бигирин. агар мабодое яке мазатон гирехта, табтон дар ҳамун кадом ҷое рафтин хира шид, як гардака ҳамун хоки ҳамун ватани худтона дар об андозен, ҳамонро бинӯшен, ҳамун табтон аз бан ҳамун хирагӣ меравад. барои ибни ҳаҷари асқалонӣ, қозӣ байзовӣ, инҳо мегӯянд ки ҳамин вуҷуди мо ба аз ҳамин хок бисёр мутаассир мешавад, бисёр мутаассирай. барои ҳамин ҳақиқатан ҳамин чизҳо хеле ва хеле таъсири зиёд дорад. дар гирди ватан ҳеҷ вақт мо хиҷолат ҳам нестем. ман алҳамдулилло мегӯям ки бисёр хирсанд мешавам вақте ки дар атрофи ватан гап мезанам, ё мардума ба ҳамбастагӣ мисол даъват мекунам, ё барои дифои мулкмон мисол вақте ки ман даъват мекунам, ман дар инро бисёр вақтам хуш мешавад. бародар Диловар, ҳар он чи аён аст ҳоҷат ба баён нест. вазъият метавонад дар як лаҳза тағйир ёбад. аммо ҷавонои мо, инро мардум шояд фикрашон гӯянд ки ҷавонои мо мегурезанд аз хизмати ҳарбӣ, омода ҳастанд ки пул диҳанд, омода ҳастанд ки ҳар кор чӣ корҳо намекунанд. ҳатто бинед мавсим ба мавсим тақсим мекунанд. пеш аз вай як моҳ пеш аз оне ки даъватӣ мераванд, ҳамин ки ҷанбаст шуд боз мебиёянд, федератсия Россия мераванд. ва ҳатто як ҳуҷҷати дигар аст ки муваққатан қафо мепартоянд, умуман канораҷӯӣ мекунанд. агар дар асл пурсон шавем, бояд ошкор гап занем. мегӯянд ки дар он ҷо мезананд, мо дар он ҷо гурусна мемонӣ. ана ҳамин чизҳо гумон мекунанд дар таърих чунин омада буд. аммо дин дар ин бобат чӣ мегӯяд? шояд баъдан нафарҳо ба ман эътиқод надоранд, ба шумо низ эътиқод надоранд, аммо дин чӣ мегӯяд дар ин бобат? Диловар, дар давраҳое ки мо хизмат кардем, дар зеҳни мардум чизи дигар буд. агар касе хизмат намекард, дар ӯ бисёр нигоҳи хуб набуд. ошкоро гап занед, духтараш намедоданд. ҳатто ҳамин нигоҳи хуб ягон дард дора, ягон мушкилот дора. хизмата нагирифтан ира. и чаро хизмат нарафт? даврои мо ҳамин буд. дигар чизе ки шумо гуфтем, вақте ки меган гурусна мемонем ё мезананд, ки як чизое ҳаст ки ман агар ба ҳозира қати гап занам, шояд бигӯянд ки и дар рости худ ҳоҷӣ намешавӣ гап. шояд бигӯянд, ба хотире ки мо ҳам хизмат кардем, мо ҳам гирусна мондем. Диловар, дар он ҷо буд ҳамин хел нафарҳое ки хӯрок ҳам мехӯрданд. ба худо қасам, то 8 моҳи аввал ин сарём маска медоданд. ҳамин маскаро мо худмон медидем ки ҳамин хел мегирифт, тайпе шуд, ҳамон мардак дар мӯзаш мепарту, мӯзаша мешакид, ту намехӯрдиш. либоси навод медоданд, ами телпаки навод медоданд, қақшрӯй буд ки
медоданад телпака мегирифт, телпак кунаша медода, сарат мемондӣ. лекин як кор дар ҳамун дарам ки ҳамӣ бояд ба касе гуфта нашава, ҳамин чиз пӯшида буд. мактаби мардонагӣ аст охе. Инами да ин хел набуд ки дарав як навориш кунанд, дарав дигар хай як кор аст ки манам тарафдори нестам ки фарзанди ма уҷо гириста мона, фарзанди мара бизананд, лекин дар як хона 4-5 фарзандак мона сарфарош намерем. тасаввур кунед ки дар як казарма 200-300 та бача ховай. дар унҷо мақсад ҳамаи унҳо мақсад ита одобу ахлоқу бархурдор нестанд ку хоҳӣ нахоҳӣ дар байни унҳо ҷангал бе мақсад ҳар хел намешавад. ҳамаира идора кардан, ҳамаи корҳое ки мешавад, унҳо ҳам вақте ки ҳамон одамое ки контрол мекунанд, идора мекунанд, як лаҳза ки пеш чашми мо дур мераванд, ҳамин корҳо мешавад. барои ҳамин ин якумш ки барои ҷавонои мо бояд ки сабаб нашавад ки ман гирифта мемонам. агар ҳаёти саҳобара биёрӣ ки дар паҳлӯи пайғамбар истоданд, дифои пайғамбар карданд, ҳамво чӣ мехӯрданд. пайғамбармона оишаи модармон мега 7 қати дар таги дегмон мо оташ намемондем, яъне деги мо намеҷӯшид. мегуфтам ба чӣ мехӯрдем? мегуфт 2 чиз, хурмову об. пайғамбармон рӯзҳое ишид ки дар ҳамин болаки меъдаш санг мебаст. барои ҳамин ин раҳи бигем мардонагиву раҳи хизмату ман аз худам мисол овардам ки моҳо ҳам ҳамин азията кашидагӣ будем, ки ҳичи мо нашид. ҳеҷ кас ҳам огоҳ накардем ки мақсаде инаи мардак мара зад ё наи мардак хироки мара хӯрд. хай чӣ гапи не мешавад, кор ҳами раҳамияй бо ин чизо дар хотират мемона. ҷоиш меяд ки ҳамиёда бо ба худо як лаззат мебарӣ ки чӣ рӯзҳои мисол ба сари мо буд. вале масъалае ки вақте ки ман ёд дорум дар ҳамун замонҳои шӯравиам мардумам дар ҳамунҷа мақсад мемурданд ё якташа мепаронд ё дар ҳамун ҷагон ҷанҷол мешиданд. дар ҳамун давраҳо ҳамин мурдаҳо буд. лекин инҳо бояд имрӯз боз мегӯм, инҳо бояд ки монеи хизмати мо бояд набоша. бояд ира ма дар зеҳнам нагирам ки ман бачама мету мебаранд мекушанаш. не хел нест. ту мусалмон бошӣ, аллои меҳрубон гуфтааст ки наҳну қаддарна байнакумул мавт. ман барои ҳамаи хитон падари фарзанди касе бошӣ, ман барои ҳар кадомат соати муайян ҷидо кардам. то ҳамун соат агар зиндагӣ накунӣ, тара ҷонта ҳеҷ ка гирифта наметавонам. барои ҳамин агар ӯ дар ҳамун ҷамъ ки агар намемурд, дар хонатам ки мешуд, агар ту ақидаи динӣ бошад, ин фарзанд бояд бигзарад, зеро ки соатш бучидагӣ. гап дар ҳамин тоҷики мо усули дин меган. дида ҳама ҷода мепурсад ми усули дин чияй? бин усули дин чияй? якум имони ба Аллоҳ, имони ба малоикаҳо, имони ба китобҳои худо, имони ба расулҳои худо, имони ба рӯзи қиёмат, имони ба зинда шудани баъд аз марг, ахирон имони тақдири некию баъди ҳама аз Аллоҳ аст. чизе ки ба сари фарзанди ман меяд ҳамаи дар қадарот аст. бояд одам ба тақдир, чхеле ки тоҷикон мегӯяд тан додан дар кор, бояд тан бутӣ. ҳазрати ҷунунӣ мегуфт ки наҷунбад ҳей ҷунбанда з як су, нахоҳад то ки ҷунбонандаи ӯ. ки шоҳ аз пеши худ шоҳ аз куҷо шуд? куҷо соил зи пеши худ гадо шуд? агар наққош неконро сиришта, дар ин ҷо зиштонро кӣ навишта? ҳама дар ҳукми тақдираш давонанд, ба ҳар суе ки мехонад равонанд. ҳама дар ҳамо ҳукми тақдир рафтисай. ман имрӯз агар фарзандам новбаста аз русия мея мурдаш,
фарзанди ман аз аскарӣ мурда шудам, ё фарзандам мегӯяд мошин зад, ё фарзандам мегӯяд ки дар мақсад мактаб дилаш зад, ман бояд чӣ бугум? Қуръон ислом моро чӣ тарбия кард? Инна лиллаҳ ва инна илайҳи роҷиун. мо ҳама аз худоем, бозгашти ҳамаи мо ба сӯи Аллоҳ аст. мусалмон бояд бародари азиз ба ҳамин бошад. дигар ин ки агар фарзанди ман рафту дар ҳамун сарҳад истоду, мақсад аз ӯ ҷониби сарҳад тирборон шид ва фарзанди ман мақсад дар ҳамин ҷа кушта шид, чӣ бояд ки ман даъво кунам? ман даъво кунам ки бачаи ман дар инҷа кушта шид? шаҳид ҳисоб меёбад ё на? пайғамбар мегӯяд ду нафара мегӯяд оташи ҷаҳаннам кор надорам. ду нафара ҳазрати абдулло ибни аббос ҳадиса меора, имом тирмизӣ иснодша ҳасан мегӯяд. бин мегӯяд айнони ла тамассуҳумун нор. ду нафаре ҳаст ки оташи ҷаҳаннам ба ӯ кор надора, яъне инҳо ай азоби худо халосанд. ё киян якташ? айнун баккад мин хашятиллоҳ. якам касе ки чашмаш ай тарси худо об мереза, ай худо метарса. дуюм чашме ки дуюм нафаре ки дар сарҳад истодагиаю мулкша муҳофизат мекунад. агар дар ҳамин ҷа мабодои ҳамун инсон бин кушта шид, оташи ҷаҳаннам мега ба ӯ кор надора. ира пайғамбар гуфтааст. барои ҳамин инҷа ҷои ман бояд ифтихор кунам ки дар хонаи ман як шаҳид дорам, хонамда як шаҳид дорам, ки фардо шояд ҳамун шаҳид бо рӯзи қиёмат даст ма бигира. даъво накунам, бояд ҷанҷол накунам. барои ҳамин ин хизмат, бародари азиз диловар, ин ҳамия як дар ин бояд ҳамин чӣ қадар, яъне инсон чӣ қадар ба ғайрат боша, чӣ қадар мақсад ҳамин ба нанг боша, ба номус боша, имрӯз ай. оле ҳамо баъзе одамо, ман наворҳоро дида буди ки вақте як каса меқапанд, аблавада дар мошин бор мекунанд, комментариёда ҳамин қадар ҳақоратон мекунанд. охир бояд ҳақорат намо мегирехтагира кунанд. ин мардуми меқапидагира не охи. чӣ дар дорӣ намеравӣ хизмат кунӣ? чӣ дар дорӣ? ту бояд мард бошӣ, агар ҷиҳати агар номусу нанги миллию мисол ватанӣ дорӣ, бояд бикунӣ. агар динӣ дошта бошӣ, ба тақдири илоҳӣ такя кун. аслан устод, ҳамин савол чаро пайдо шуд ва чаро барои шумо додам? мӯйсафед гуфт бачаам, мо дар ҳамун ноҳияи як ҷо сарҳадӣ аст, аз ҳамун деҳаи мо гуфт касе ба хизмати ҳарбӣ намеравад. ҳамин касе ба хизмати ҳарбӣ намеравад. баъдан чизҳое нақл кард ки вайҳоро гуфтан намешавад, чунки номуси онҳо номуси мо аст. ба хотири гурехтан чӣ корҳо накарданд. мӯйсафед мегуфт ки ҳамин нафарое ки дар ҳамун деҳа минтақаи мо ҳастанд, ақаллан хизмат раванд, ба хотири чӣ? ба хотири оне ки вақте ки душман мебиёд ё ҳар чӣ ки аст, ҳамин дағалтар фаҳмонем, ҳамин яроқ қапида тавонад. охи замоне нест аст ки ба белу каланд, ақаллан ҳамун яроқ қапида тавонад. мо лозимӣ надорем, яъне ҳатто ҳамин хонаи худ, зану фарзанди худро худашро ҳифз карда тавонад. наравад ҷанг, яъне ҳифз карда тавонад лоақал. аслан вақте ки гап диловар сари хизмат меравад, яъне ман ба ҳамаи ҷавонҳо аввалан ҳамчун як бародар, ҳамчун як бигем хайри онҳоро мехостагӣ, албатта гуфтанием ки ин ҳеҷ вақт аз хизмат бояд ки саркашӣ накунанд. ҳаракат кунанд ки баъзе ҷавонҳоеро ки мебинем ки худошон вақте меравану мегӯянд ман ба ихтиёри худам мақсад рафта хизмат дорам, бигзор ҳамаи ҷавонҳои мо ҳамчунон бошад ки худошон ба ихтиёри худошон рафта мақсад хизмат кунанд. дигар ин ки вақте ки гап сари хизмат меравад, моҳо имрӯз
10 сол пешу 20 сол пеш нестим. чӣ гунае ки гуфтӣ ки ҳар рӯз вазъият дар як мисол суръати тез тағйир ёфтанаш мумкин аст. бале мо ҳамин тағйирёбираву ҳамин хатара ҳам доим барои худмон эҳсос мекунем. барои оне ки мо мақсад аз ҳамин хатарҳо худмона ҳамеша эмин нигаҳ доштанмон дар кор бошад, анамин нафарҳое ки бояд дар дифои бояд ватану диёрмон бояд истодагарӣ карда тавонанд, заҳмати мову гуфтугӯи мо барои ҳаминай. барои ҳамин аст ки инҳо бояд ки дар ҳамин ҷо бошанд, бояд ки хизмата бикунанд, бояд ки гуфти шумо ки ҳамун яроқе ки мисол дигар ӯ давраҳои хаяку ба ҳар чизҳое ки мардум ҷанг мекарданд дигар ӯ давраҳо гузашт. яъне ҳамун аслиҳаҳое ки имрӯз барои ҷангҳо лозимай, бояд ҳар як фарзанди мо, ҳар як нафари мо бояд аз ҳамун чизҳо омӯхтагӣ бояд дошта бошад ки то мақсад ҳамин ватанмонаву мулкмона дифоъ карда битонанд. як паҳлӯи дигар ин аст ки боз мегардем, ҳамин гумони ман ҳамин аст ки вақте ки одам мегрезад, маънош ҳамие ки падаруш, модаруш, фарзандуш, ҳамсояш вақте ба ӯ ниёз пайдо мекунад ки мара ёрдам ку, ӯ дастёрӣ дароз намекунад. маънош ҳамияй. яъне ман ҳеҷ вақт барои шумо хизмат намекунам. хизмати ватан и хизмати хонаи ман нест. бинин, мақсад и барои як шахсияти ман нест мисол. ё ман ӯро фақат барои нафъи худам истифода намебарам, балки барои он чизе ки аз мо олӣ мегӯянд ки ватан ягона моле ҳаст ки, ягона меросе ҳаст ки тақсим намешавад. ин агар аз падари ман ҳозир молу мулк мона, фарзандода агар тақсимш кунанд, ҳақ дорам ки ҳамун моли мероси падар ма мефурӯшамаш, мехӯрамаш, касеро ҳадя метавам. лекин ягона моле ҳаст ки ватан ки ин меросе ҳаст ки ира тақсим карда намешавад, ира ба касе ҳадя карда намешавад. ира фақат муҳофизата талаб мекунад, ира фақат мақсад нигоҳубина талаб мекунад. барои ҳамин мегӯянд ки барои пояндагии миллат ва давлат ду чиз бисёр муҳим будай. ду чиз беҳад муҳим буд. якум, шадидан дӯст доштани ҳамун ватан. шадидан бояд дӯсташ бидорӣ. дуюм, барои пояндагиш бояд хун бидӣ. то агар ҳамин ду чиз мегӯянд нашавад, мақсад аз пояндагии миллату давлат бояд мо ҳарф назанем. вақте пурсон мешавем ки ватан чист, аксар мегӯям ватан модар аст. ватан чист ки гуфтем, мегӯям ватан, хизмати модар. имрӯз хизмати модарро мекунем, аммо ватанро на кам. дуруст. ҳозир ман гуфтам ба диловар ки анамин ниёзе ки падар, модар, фарзанд пайдо кард ба ту вақте ту намекунӣ, анамин маънои чи? Маънои анамун гирехтани тира дорад ки ман ай шумо мақсад агар ита гуфти чизо дағали бад кунем, ман ай шумо безорам. барои ман мақсад шумо лозим нестем. як чизи дигара дар ҳамин ҷо дар зеҳнам омад қайд кунам. бин бузургӣ, аслан бузургиву азамати мамлакат, диловар, и айбои масоҳат нест. бузургӣ ва азамати мамлакат ё кишвар ё диёрмон и айрӯи масоҳаташ нест. ин аз рӯи ҷасорату ғайрати нафарҳое ки дар ҳамун миллат зиндагӣ мекунанд. шумо як бор мардуми чечена бинин, 1,5 миллион аҳолӣ дорад, лекин масоҳаташ 17,300. доғистона бин 3 миллион аҳолӣ дорад, масоҳаташ 50,300. лекин дар як русияи калон овоза доранд.
ببین این یک پنشیر گفتی شما برادر عزیز، یک پنشیر در درون یک افغانستانی مثال اینقدر کلان، این مردانگی را بین، این ایستادگری را ببین. نسبتی کشوری همسایه افغانستان نسبتی امروزه وضعیت چی فکر دارید؟ نصف افغانستان یا 46% افغانستان مردم تاجیک تشکیل میکند. مقصد همینجا چی بود؟ یعنی رهبر دولت چی خواست؟ گفت که باید در همو حکومتی که شما میسازین باید از تاجیک هم باشد. اونجا ترکمن هم دارین، باید ترکمن هم باشد. شما اونجا ازبک هم دارین، باید ازبک هم باشد. همین چی جای ملالی ای؟ همین چی جای مقصد بگیم که نادرستی ای؟ یعنی همون یک حکومتی همه شمول میگن. اگر همین همه شمول باشد همینجا چی جای باید قهر کردن یا چی جای غضب کردن یا در حال مثال تهدید کردن که من دیروز اخبارهای دیروزم خوندم که ما در 24 ساعت در کار شود مثال تاجیکستان رو میگیریم. آخی آیا برادری عزیز و گرامی من بدانم که سخنی نادرست باشد، پیشنهادی نادرست باشد یا ای عدل عدالت دور باشد، هرچی میگین باد دیگه. وقتی که پیشنهادی معقول ای، انسان باید که از عقل اینها باید استفاده کردن در کار، زیرا اینها الکی خیلی و خیلی جهان آموختن، خیلی سیاستشون الکی در روی دنیا معروف مشهور شدگیان، از اینا آموختن در کاره. حضرت علی را بین چی میگه؟ نگاه نکن که کی میگوید، ببین که چی میگوید. با کی بدنش اهمیت نته، با چی بدنش اهمیت بته. من یک قصه در ذهنم آمد زمانی که پیامبرمون مکه را فتح کرد. تصور کنید که ای مکه چقدر اذیتش دادن، عذابش دادن و از مکه پیشش کردن. وقتی آمد مکه را گرفتند، بیرق در دست سعد ابن عباده بود. سعد ابن عباده در وقتی در آمدن مکه میدونی چی گفت؟ گفت که امروز حرام ها حلال شدن. مقصد امروز دیگه برای ما اجازت است که ما خونریزی کنیم. اگه ما را که پیش کردین مکه، اگه ما قصاص میگیریم. ابو سفیان میگه این سخن در آورد به پیامبر رسون که سعد ابن عباده میگه خونریزی امروز حلال شد، ما قصاص میگیریم. پیامبر ما برادر چیکار کرد؟ در بیرق دست سعد گرفت و با یک روایت در دست حضرت علی دادش، با یک روایت در دست بچه‌ش داد. گفت اینا برداشتن تا دیگه حق نداری. برای سخنی مقصد بسیار خطرناک است. ما دفاع از مردم مقصد پنشیر میکنیم یا دفاع از مردم تاجیک میکنیم. تاجیکی که با مسلمانن. برای همین امروز مقصد نگاه منم همینه که اولا من خداوند دعا دایم، من در همه روزهای اولی که اینا در آمده بودن من گفته بودم که خداوند یک آرامی را به همین ملت نصیب کنه که همین مردم جنگ زده مانده شدن، بیزار شدن. در بابت اهل بودن ما، سرجم بودن ما، از محل بازی ما علت به ملت میرسد. ملت ما را از این علت نگه دارد خدا، اگر خطا نکرده باشم. یعنی کدام واسطه ها هست که مردم را اهل کند، مردم به یکدیگر اهل باشند، اهل شوند که در هر پستی و بلندی، در هر مصیبت ما باید که همه یک تنی و یک دیلی و از همون یک گریبان سر برداشتن و در پهلو یکدیگر ایستادن امروز برای همین ملت ما، برادر عزیز، مملکت ما خیلی و خیلی مهمه. یک آیت قرآن داریم در سوره مرچه، نمل، آیت 17 یا 18 است.
میگه قالت نملتو یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. بسیار یک عجیب برای آدمی که اگر خوب اندیشه کنه می آیت میگه مورچه گفت. الله میگه مورچه چی گفت؟ وقتی که میگه همون آمد لشکر سلیمان شنید گفت ای مورچه ها هر کدامتون در سوراخی هاتون درآیین تا سلیمان با لشکرش آمدیست تا شما را پایمال نکنه. در زیرش خدا رحمت کنه می دانشمندا را گفتن که مورچه میتونست که به تنهایی خودش وارد همون سوراخی شوه، زیرا اونها مشغول کار بدن، اونها آگاهی پیدا نکردن که سلیمان با لشکرش آمدیست. لیکن مورچه ها در علایدگی ملتن، پرنده ها در علایدگی ملتن، حیوان ها در علایدگی ملتن یا یک گروهن، آدم هم در علایدگی ملت های. غمی ملت شا خورد همون مورچه، غمی همون گروه شا خورد و اونها را فریاد زد که در سراخیاتون در آرین. دانشمندای ما میگه اگر هر کس امروز همون احساسی را که مورچه داشت تا که تمامی بین همدیه و هموطنش پایمال نشوه همه او را به سراخیات دعوت کرد، اگر همون احساسی همون امروز در ما انسان ها باشه بسیاری مشکلات ما رفت می شود. دلاور بسیاری مشکلات ما رفت می شود. جنید بغدادی در عراق زندگی میکرد. گفتنش که حضرت در بازار همه دکان ها سوخت و لیکن دکان شما نسوخت. گو الحمدلله رب العالمین، خدا را شکر گفت. وقتی همی گپ زد و آدمی اندیشناکی بود در حال زبانش گزید. ای گفت این چی سخن بود که من مقصد آن دکانهایی که سوختن، یعنی گفتم میلش بسوزه و از خودم نسوزه. میگه برای همین یک الحمدلله 30 سال استغفرالله گفتم. اگر ما برادر عزیز امروز همون گفتی شیخ سعدی پشه چون پور شد بزند پیل را با همه تندی و صلابت که اوست، مورچگان را چو بود اتفاق شیر ژیان را بدرانند پوست. اگر امروز مثل همون پشه و مورچه اگر ما توپ باشیم، جمع باشیم دلور جان، مقصد ده ما از هیچ که حراس نداریم دیگه. اگر ما همین خیل باشیم اگه به خاطر همین اهل بودن مردم، به خاطر همین چیز بودن کدام واسطه ها رو استفاده برای مثال یادی ما در سمت خودم یک نفر دیگر در سمت خودم کدام راه ها هستی؟ اگه امروز هر یک نفری که مثال ما داریم، مثال ادیب ها داریم، شاعر ها داریم، واعظ ها داریم، خطیب ها داریم، خب بگیم بلاگر ها داریم. از او گفتی شما ای او سخنهای فحش بیهوده‌ای که شما در اینترنت ها پرتافتن، یک بارک جستجو کنید در اینترنت سخنهای برای که همبستگی ما، برای جمع ما، برای اتفاقی ما، هر کدام ما امروز اینترنت باید انا در همین راه باید استفاده بریم انشاءالله. که برای که امروز همه اهل اینترنت چی دیگه. ولی نظر به اونه که شاعرها و دیگر گفتن تو بلاگرها بسیار سهم بزرگ دارن، اما شما در همین بلاگرها راضی هستید در کار و فعالیت زندگیشون که در داخل شبکه اینترنتی هستند؟ اعضای بسیار دارن. البته همون بلاگرهایی که حقیقتا برنامه هاشون برنامه های همه تربیویه، برنامه هایی هست که فقط و فقط خیر در درونش هست، البته ما برای اونا دست میبرداریم میگیم آفرین، اینا هم مقصد خدمتگارهای ما هستند، اینا هم خیرخواهای ما هستند. برای همین البته ما مثال در همون بلاگرهایی که همین خیلی زحمت میکشند، یعنی مثل شما رو ببینین مثال زنگ میزنین میکاوین نفرها را، از کیها مثال چی مصلحت بگیریم. اگر همین خیلی بلاگرها در ما مثل مثال شما رو در چند منطقه باشن،
ҳар як минтақаро ҳаму аҳли фаҳму аҳли даркша агар истифода баранд ҳама гул мешавад. Диловар, تعریف کردید بخیر. به هر حال تشکر. خیر است، هیچ گپی نیست. ندار. یک سال قبل یاد دارید در همینجا صحبت کردیم. یک سال شد یا 2 سال شد؟ یک سال می شود. در بابت داغ روز بود، در بابت بازوری شوهر دادن دخترها بود، در بابت همین جدا شوی ها بود. امروز هم گمان میکنیم که از این برنامه مردم به خود چیز بگیرن و همینجا باز آشکارا میگیم رفت و یگان سخنی ناجوی زدیم، یگان خطاگی از جانب ما سر زده باشد منظرت میخواهیم همه طرفه و حتما باز در این مدت وعده میدیم که رفت و فرصت شد یگان چیز مهم شد باز وا میخوریم و هر چی که از ما هست کوشش میکنیم برای شما ساده کرده بفهمونیم. در آخر چی گفتنی دارید به تماشابینان ما؟ ما هم مثل شما اگر هر یک انسان به اشتباه نیست، به خطا نیست. امام مالک میگه با انگشتش قبر پیامبرم تا نشان داد، گو با غیر همین همه ما خطاکاریم. برای همین میشد انسان خطا کنه، اشتباه کنه، لیکن فقط مقصد ما همین است که مردم ما باید متحد باشن، مردم ما باید سرجم باشن، مردم ما حاضر فقط و فقط باید که یه هدف داشته باشن، همیشه در پی همین آبادی هایی که امروز دلاور به یگان مبالغه میگه کوری که در پیشت گوره وطن ما آباد کنیم، در غم ملت ما باشیم. سخن آخرون من همین دلاوری جان. بسیار خوب، تشکر زیاد استاد.